wisanze kuri Rim Podcast, tuguhaye ikaze aho ubwira ubw'ibirangirire ku isi n'ibyamare, aho ubwira ubw'abategetsi ku isi, aho ubwira ubw'ababiliyoneri bushyirwa hanze. Nje nitwa Mr. Rim, iyi ni Rim Podcast, reka twizere ko mwakanda subscribe. Itangazo ryo ku munsi w'ejo ryamaze gutangaza ko uwari Lieutenant Colonel Wiringoma wari umuvugizi mukuru wa M23 umutwe urwanira muri Congo nyuma gutangazwa ko yitabye Imana azize ibitero bya drone zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo byabarasheho. Ubu noneho hari indi nkuru ivuga ko witwa Sultan Makenga nawe yari bari mu kaga gakomeye cyane, bivugwa ko yaba yarashwe ndetse ku rwego rwo hejuru, ndetse ngo yaba ari guhumeka kuka kanyuma. Ibi byaramuka bibaye byaba ari umwaku, byaba ari ibibazo ku mutwe wa M23 waranira uburenganzira bwawo. Amakuru ari bugenda avayo turagenda tubamenyesha 5 kuri 5. Iyi ni Rim Podcast. Mu gihe Sultan Makenga ngo yaba yarakomerekeye muri ibyo bitero, ngo ni ibitero byamaze igihe kirekire by'izi drone, bivugwa ko ariko ngizi drone zitakoreshwaga n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ahubwo bishoboka ko zaba ari ingabo za Amerika, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa buri gukorera muri hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu kiganiro nabakoreye ku munsi w'ejo nababwiye ko izi drone ziri kurwanishwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, by'umwihariko ziri kurasa kuri umutwe wa M23, zifite ubushobozi bwo kuba nta mupilote waba uri kuzitwara, ndetse ngo bishoboka ko zakoreshwa n'umuntu uri kure cyane y'ahangaha urugamba ruri kubera. Ngo bishoboka ko n'umuntu ushobora kuba ari kuzikoresha ashobora kuba aherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bityo bikagora kuba warasize drone ndetse no kuba wazikontorora, bitewe n'uko aba operator cyangwa se abakoresha izi drone no kuba wabafata ngo bahamye byakugora cyane ndetse byakuvuna. Ibi ngibi bije nyuma y'uko Repubulika ya Demokarasi ya Congo nginaniwe kubahiriza amasezerano yagiranye n'umutwe wa M23. M23 nayo ikaba ngo yarakaye cyane, ikabivuga ko bitazihangana. Nyuma y'ibi ngibi wagiye gukurikiraho ikindi gikorwa kiremereye kandi gikomeye. Ese amaherezo araba yahe? Komeza ukurikira ikiganiro in Rim Podcast. Komeza ukurikire kino kiganiro naguteguriye, kuko kivuga n'ubundi ku mutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu nkuru iri ku rubuga rwa RBA.co.rw igira utu Rwanda ntirutewe ubwoba n'ibihano, niko Minisitiri Olivier Nduhungirehe yavuze. Ni inkuru kandi yagarutsweho n'igihe, aho ikomeza ivuga yuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko nta bwoba na mbu Rwanda rufite bw'ibihano rushobora gufatirwa n'amahanga arushinja gushyigikira umutwe wa M23, ashimangira ko icyo rushyize imbere u Rwanda ari umutekano warwo n'abaturage barwo. Minisitiri Nduhungirehe yabigarutseho mu kiganiro aherutse kugirana n'ikinyamakuru cyo mu Busuwisi RTS Info, aho yagarutse kuri iyi myitwarire y'amahanga akomeje gukangisha u Rwanda ibihano. Avuga ko u Rwanda nta bwoba rutewe n'ibihano cyangwa guhezwa mu bijyanye na diplomasi, kuko ngo icyo rushyize imbere ari umutekano. Yagize ati ntabwo dutewe ubwoba no guhezwa mu buryo bwa diplomasi, nta bwoba namba bw'ibihano dufite. Icyadutera ubwoba ahubwo ni uko igihugu cyacu n'abaturage baba badatekanye. Ubwo M23 yafataga Goma, muri uyu mujyi hatahuwe intwaro n'inyandiko bigaragaza ko ingabo za FARDC n'ihuriro ryazo ririmo ingabo z'u Burundi, iza SAMIDRC, abacanshuro n'abarwanyi ba FDLR na Wazalendo bari bafite umugambi wo gutera u Rwanda. Xavier, ni igitero kandi cyari kigamije gushyira mu bikorwa umugambi wagiye ugarukaho cyane na Perezida wa Congo Kinshasa Felix Antoine Tshisekedi ndetse na mugenzi w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Bavuze kenshi ko bafite intego yo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Muri iki kiganiro na RTS Info, Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko aho gutinya ibihano u Rwanda ruhangayikishijwe n'imigambi nk'iyi icurirwa hakurya y'imipaka. Ati biduteye ubwoba ahubwo ni ibishobora guhungabanya umutekano wacu kurusha ibihano mpuzamahanga. Twanyuze mu bihe bigoye mu 1994, u Rwanda ntiruzigera rwemera ko ibyabaye byongera kuba ukundi ku butaka bwacu kubera uriya mutwe w'abajenosideri usigaye ufashwa na guverinoma ya Congo. Atangaje ibi nyuma y'uko ibihugu bimwe byo mu Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitangaje ko byahisemo gufatira u Rwanda ibihano. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ikavuga yuko nk'ingamba zo gufatira u Rwanda ibihano zafashwe n'Ubwongereza bubyita igisubizo
igisubizo mu gukemura ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo ari ukubagamira ku ruhande rumwe ndetse ari n'ibintu byo kwicuza. Yatangaje ko guverinoma ya Kongo Kinshasa ari ifite byinshi byo gusubiza kurusha urundi ruhande urwo ari rwo rwose, rwaba urw'imbere muri iki gihugu cyangwa mu karere. Senateri Uwizeyimana Evode watiki Jean Daniel ati u Rwanda ntirwashwanyagujwe uko bari babiteguye. Senateri Uwizeyimana Evode yabigarutseho mu kiganiro inkuru mu makuru cyatambutse kuri televiziyo y'u Rwanda ku cyumweru gishize. Yavuze ko impamvu imwe mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikomeje kwikoma u Rwanda birushinja uruhare mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, bamwe ngo babiterwa no kuba intambara yari yateguye kugabwa ku Rwanda yabapfubanye nyuma y'uko umutwe wa 23 ufashe umujyi wa Goma. Senateri Uwizeyimana ati n'abantu bafite ishavu n'agahinda kuko u Rwanda rutashwanyagujwe nk'uko bari barabiteguye. Ntabwo mbwira ko biriya bintu byose by'intwaro ziremereye byari birunze hari Goma batari babizi. Yongeyeho ati MONUSCO ifitemo abashinzwe ubutasi, amakuru yaratangwaga, biriya bitwaro byarundwaga hari yababizi. Ibi bakora byo gufatira u Rwanda ibihano ni ikimwaro bafite. Mumva aho nshyaho banditse ko guverinoma y'u Rwanda yibukije umuryango umwe bw'Uburayi ko ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo bidashobora kugereranywa n'intambara yo muri Ukraine. Ababikora bakaba ngo bashaka kuyobya uburari mu nyungu za politiki. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Retired General James Kabarebe yabisobanuriye ambasaderi w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu karere k'ibiyaga bigari Johan Borgstam wasuye u Rwanda muri iki cyumweru ubwo yamwakiraga ejo bundi kuwa kane. Ambasaderi Johan Borgstam yabwiwe ko ukugerageza guhuza intambara yo muri Ukraine n'ikibazo cya Kongo Kinshasa byihishemo inyungu za politiki kandi ngo binagamije guhuma amaso abantu ku kibazo nyirizina gihari. General Retired Kabarebe yagize ati ibihugu bigize umuryango umwe bw'Uburayi bizi neza amateka y'umutekano muke yabaye akarande mu burasirazuba bwa Kongo, harimo kuba hagaragara imitwe yitwaje intwari isaga 200 n'ibibazo by'imbere muri guverinoma, itotezwa rigambiriwe ku miryango y'abatutsi, imvugo z'urwango, by'umwihariko hakaba hari n'umutwe w'iterabwoba w'abajenosideri wa FDLR wafatiwe ibihano na Loni. Bimwe muri ibyo bihugu hari uruhare bibifitemo bikwiriye kuba bibazwa. Yanabwiye uyu ambasaderi Johan Borgstam ko u Rwanda rugowe n'ibibazo by'umutekano muke uturuka hakurya y'umupaka, bikaba atari ibintu bikwiye kwirengagizwa kuko hakurya y'imbibi hoherejwe ihuriro ry'abasirikare mpuzamahanga barimo n'umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside mu Rwanda, ubu ukaba warivanze n'ingabo za Congo FARDC bagamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. U Rwanda kandi rwavuze ko bibabaje kubona politike z'umuryango umwe bw'Uburayi n'inyungu ufite mu karere k'ibiyaga bigari bibangamira ububanyi n'amahanga, kandi ko ingamba z'ibihano mu muryango wahisemo ngo zidashobora kugira icyo zikemura, ko ahubwo zibangamira urugendo rw'amahoro ruyobowe na Afurika. U Rwanda rukaba rusaba uyu muryango w'ubumwe bw'Uburayi gufatanya n'akarere mu rugendo rwo guharanira amahoro, wirinda kuvanga politiki mu bibazo by'amahoro n'umutekano w'abaturage. Tukiri muri uwo mujyi wibera mu burasirazuba bwa Kongo, Jean Daniel, mu binyamakuru binyuranye birimo The Citizen, The East African, The New Times, The Giant Africa n'ibindi bitandukanye byanditse ko Olusegun Obasanjo wabaye perezida wa Nigeria, Haile Mariam Desalegn wabaye minisitiri w'intebe wa Ethiopia ndetse na Uhuru Kenyatta wayoboye Kenya bagizwe abahuza mu biganiro bya Rwanda na Nairobi byahurijwe hamwe hagamijwe gushakira amahoro burasirazuba bwa Kongo n'akarere kose muri rusange. Iki cyemezo cyatangajwe kuwa mbere w'iki cyumweru na perezida wa Kenya William Ruto, ari nawe uyoboye muri iki gihe umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba East African Community, ndetse na perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa uyoboye umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC. Ba perezida Ruto na Mnangagwa basobanuye ko icyemezo cyo gushyiraho aba bahuza cyafatiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu byo muri East African Community na SADC ubwo bahuriraga Dar es Salaam muri Tanzania hari tariki ya 8 mu kwezi gushize kwa kabiri. Yego, ibinyamakuru n'ibitangazamakuru kandi bikandika ko hatari ubwa mbere Obasanjo habaye umuhuza mu kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo, kubera ko no muri 2008 nabwo icyo gihe ari intumwa y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu biganiro byahuje leta ya Kongo n'umutwe witwaje intwaro wa CNDP, Congrès National pour la Défense du Peuple. Uhuru nawe akaba asanzwe ari umuhuza hagati ya leta ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro irimo n'uwa M23 ibarizwa mu burasirazuba bw'icyo gihugu mu biganiro bya Nairobi kuva mu kwezi kwa 4 2022. Ni ibiganiro byahagaze mu kwezi kwa 12 muri uwo mwaka wa 2022 nyuma yaho leta ya Kongo Kinshasa igiranye ubwumvikane buke n'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba East African Community. Perezida João Lourenço uyobora Angola we yavuye mu buhuza bw'ibiganiro nyuma yaho atangiriye kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, umwanya amaze w'ibyumweru 2 byuzuye. Yarasanzwe ari umuhuza w'ibiganiro bya Rwanda kuva muri 2022, inshingano yari yarahawe n'ubundi n'uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Jean Daniel, dusa n'abahindura ingingo. Xavera umufaransa David Raparitien uyoboye
uyoboye impuzamashyirahamwe y'umukino w'amagare ku isi yakuriye inzira ku murima abatifuza ko shampiyona y'isi mu magare ibera mu Rwanda. Ni inkuru tubasomera mu binyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye birimo L'Equipe, Cycling News, France Info, Igihe n'ibindi, aho byandika ko David Laparcier yavuze ko bidasubirwaho shampiyona y'umukino w'amagare ku isi uzabera mu Rwanda mu kwezi kwa 9 uyu mwaka, ndetse yongeraho ko yizeye ko uzanagenda neza nta shiti. Bwana Laparcier yatangaje ibyo mu gihe inteko ishinga amategeko y'Uburayi yamusabaga ko iyo shampiyona yaburizwamo ntibere mu Rwanda kubera ko ngo ibibazo by'umutekano muke birangwa mu burasirazuba bwa Kongo u Rwanda rushinjwa kubigiramo uruhare nubwo rutahwemye kubihakana n'uyu munsi tuvugana Xavier. Mu gusubiza iyo nteko ishinga amategeko y'umuryango umwe bw'Uburayi, Bwana David Laparcier yashimangiye ko ahubwo wafite icyizere cyinshi ku shampiyona y'amagare ku isi izabera mu Rwanda kandi kagenda neza cyane. Yagize ati kijondaniye ati ntabwo dufite ugushidikanya namba ku migendekere y'iyi shampiyona mu Rwanda kandi nizeye neza ko Tour du Rwanda 2025 irimo kuba ubu nayo izabishimangira ko u Rwanda rutekanye kandi ko nta mpungenge na nkeya zihari. Ndizera kandi ko ubwo ari ubutumwa bukomeye kandi bw'ingenzi. Iyi shampiyona y'amagare ku rwego rw'isi binateganyijwe ko hizitabirwa n'amazina akomeye mu mukino w'igare arimo Tadej Pogacar ndetse na Jonas Vingegaard bamaze no kubyemeza ko bazaba bari i Kigali rwose. Xavier, undi wanze kumva bamugiye mu matwi bamubuza kuza mu Rwanda ni icyamamare mu muziki ku isi John Roger Stephens wamamaye nka John Legend. Nkuko tubisoma mu mvaho nshya John Legend yavuze yuko impamvu yimye amatwi umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Foundation wari wamubujije gukorera igitaramo cye mu Rwanda ruko ngo atumvaga neza impamvu ifatika yari gutuma agihagarika. Iki gitaramo cyabereye i Kigali mu cyumweru gishize ndetse kinitabirwa na Perezida wa Repubulika Paul Kagame na Madamu we Jeannette Kagame. Ubwo yari mu kiganiro n'igitangazamakuru BBC, John Legend yagaragaje ko yakiriye ubutumwa bumuhamagarira guhagarika igitaramo cye mu Rwanda ariko aburenze ingohe wabona ko ari ngombwa gukorera mu Rwanda. Yagize ati ibiba byose mba mbibona, nabonye abampamagaye bambwira guhagarika igitaramo ariko nizera ko intego ya Move Africa ari ingirakamaro. Biracyari ingenzi ko ibintu mpuzamahanga bijya mu Rwanda no mu bindi bice by'umugabane. John Legend yagaragaje ko atumva ishingiro ryo guhana abaturage bo mu kindi gihugu mu gihe haba habaye ubwumvikane buke mu bya politiki. Ati si ngombwa guhagarika igitaramo kubera ko sinemeranya na buri kimwe cyose ubuyobozi bw'ibihugu bukora. Sinemera ibintu byose umuyobozi w'igihugu cyanjye akora. Sinumva n'impamvu yatuma duhana abanyarwanda ugahana abaturage bo mu kindi gihugu kandi ikibazo ari uko utumvikana n'abayobozi bacyo gusa. Ku itariki 7 z'ukwezi gushize kwa kabiri nibwo umuryango wa Human Rights Foundation wandikiye ubutumwa bwa email John Legend bumubuza gukorera igitaramo mu Rwanda bitewe n'ikibazo cy'umutekano muke kiri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda kuhungabanya. Ni ikibazo u Rwanda rwahakanye kenshi ariko Jean Daniel runatangaza ko nta ruhare namba rufite mu guhungabanya umutekano wa Kongo kandi ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo ko ntaho ruhuriye nabyo. Ubwo yari ku rubyiniro kandi John Legend yavuze yuko ari ubwa mbere akoreye igitaramo i Kigali no mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba kandi ko yizera ko ibyo byishimo bizakomeza kandi ko umuziki usobanuye urukundo no guhuza abantu. Nyuma y'icyo gitaramo abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze zitandukanye harimo n'urwa Instagram, John Legend yashimiye u Rwanda agaragaza ko igitaramo cyari cyiza ku buryo nta wifuzaga gutaha. Ubutumwa buvanzemo n'amafoto yagize ati iki mbega igitaramo cy'agahebuzo i Kigali ntitwifuzaga gutaha. Ati Kigali ntitwifuzaga gutaha. Reka duhindura ingingo. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yatangaje ko abayobozi ba Afurika bakwiriye kwibaza impamvu abahanga kuri uyu mugabane bahitamo kujya gukorera ahandi bagakemura icyo kibazo mu iterambere rya Afurika. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yabigarutseho ku wa kabiri w'icyo cyumweru ubwo yafunguraga ku mugaragaro inama yiga ku ikoranabuhanga mu by'imari Inclusive FinTech Forum yabereye mu Rwanda. Xavier yavuze ko nubwo hari icyizere kizamuka ry'umugabane wa Afurika ariko ifite n'ikibazo cy'uko abantu b'abahanga bayivamo bakimukira mu bindi bihugu. Jean Daniel ati iki ntabwo ari ikibazo cyabo nta wabarenganya ahubwo numva twabayobozi dukwiriye kubibazwa ku ruhande rumwe. Mu bindi bibazo yagaragaje harimo ko abakenera serivisi z'imari zitabageraho bose by'umwihariko abagore bakora mu mirimo itanditse. Ati ibi byose biri kuba mu gihe ku isi hari ibibazo by'ubukungu. Dukwiriye rero kubona ibi nk'uburyo bwo gukoresha neza ubushobozi bwacu ndetse no gufashanya. Yavuze kandi ko Afurika ntawe izasaba kugira uruhare mu iterambere ryayo ahubwo ikwiriye kubyikorera abakora ubushabitsi bakabigiramo uruhare kugira ngo bagirirwe icyizere n'abashoramari. Ati hejuru ya byose kandi ugomba kwibaza impamvu wowe udashobora gukemura ikibazo wabonye. Mu Rwanda twakoze ishoramari mu by'ikoranabuhanga n'ubumenyi bujyanye naryo. Igikurikiyeho ni ugushyiraho uburyo bufasha abakora ubushabitsi
n'abashabitsi bakazamuka. Perezida Kagame yongeyeho ko hakenewe gushyirwaho amategeko aboneye, hakarwanywa kandi ubutekamutwe n'ibyaha bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Yavuze ko ubwenge buhimbano artificial intelligence nabwo bukwiriye kwifashishwa bukabyazwa umusaruro, ariko byose bigakorwa abantu bashyize hamwe mu kubaka ahazaza heza. Ati nizeye ko turi kujya mu cyerekezo kizima. Savera, dukomeze iki kiganiro makuru mu binyamakuru, twerekeze hanze y'u Rwanda. Turahera muri Central Africa. Yego, ibinyamakuru birimo Corbo News, Central Africa, Africa Intelligence, TV5 Monde na Jeune Afrique byanditse iki Jean Daniel? Cyanditse ko abegereye Perezida Faustin Archange Touadera bakomeje kumutegurira manda nshya mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mpera z'uyu mwaka. Gusa mu bashishikariye ibya manda nshya ya Touadera ntiharimo ishyaka rye rya Mouvement Cœurs Unis MCU mu mpine y'Igifaransa, ahubwo bishyushyemo indi mitwe ya politiki n'imiryango ya societe civile itandukanye. Perezida Touadera w'imyaka 67 y'amavuko ari ku butegetsi kuva yatorwa bwa mbere muri 2016 akongera gutorwa muri 2020, bivuze ko amaze manda ebyiri zihwanye n'imyaka 10. Gusa itegeko nshinga rishya rya Central Africa ryo muri 2023 ryatowe n'abaturage ku bwiganze bw'amajwi ari hejuru ya 95% rimwemerera kuba yahatanira manda ya gatatu, nubwo batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe babyamaganiye kure, bamagana iryo tegeko nshinga bavuga ko ari uburyo bwo kumufasha kwizirika ku butegetsi ubuziraherezo. Iryo tegeko nshinga rishya rya Central Africa ryavanye manda y'umukuru w'igihugu ku myaka 5 riyishyira ku myaka 7. Ntitwava kuri Central Africa tutabasomeye n'iyi nkuru yo muri Africa News ivuga ko umwe mu bagore ba Joseph Kony yatahutse muri Uganda avuye nyine aho muri Central Africa, akaba yaratahukanye n'abana be 3 nk'uko byatangajwe na guverinoma ya Uganda kuwa gatatu w'iki cyumweru. Ni mu gihe umugabo we Joseph Kony akihishahisha ahantu hatazwi kugeza n'ubu tuvugana, nubwo bikekwa ko nawe yababa mu mashyamba yo muri Central Africa. Jean Daniel, Joseph Kony ashakishwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rw'Irahe mu Buholandi, rukaba rumushinja ibyaha 36 by'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu byaba byarakozwe hagati ya Nyakanga 2002 ndetse no kwezi k'Ukuboza 2005 mu majyaruguru ya Uganda. Mu kwezi kwa 9 uyu mwaka nibwo Irahe mu Buholandi hazatangira urubanza rwe. Mbere na mbere hemezwa ibyaha aregwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari ku muntu wese watanga amakuru yatuma atabwa muri yombi. Umuvugizi w'ingabo za Uganda Felix Kurayige yavuze ko umugore n'abana ba Kony batahukanywe n'indege, bakaba ari bo bantu banyuma bo mu muryango we boherejwe aho muri Uganda. Joseph Kony akuriye umutwe w'inyeshyamba za LRA zirwanya ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni kuva mu myaka 1980 wamenyekanye cyane kubera uburyo washimutaga abana ukabinjiza ku ngufu mu gisirikare cyangwa se ukabahindura abacakara b'imibonano mpuzabitsina ku bakobwa. Uyu mutwe wa Lord's Resistance Army waranzwe n'ubugome budasanzwe wakoreye abaturage b'abasivili muri Uganda, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Central Africa no mu gice gisigaye ubu cyitwa Sudani y'Epfo. Nyuma uyu mutwe waje kugenda ucika intege, mbese ugenda ukendera bitewe nuko benshi mu bayobozi bakuru bawo bishwe, abandi bafatwa mpiri. Xavera, reka ibyo tubiveho duhinduye ingingo kubirebana n'amatora y'umukuru w'igihugu cya Gabon. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyanditse iki? Cyanditse ko Perezida wa Guinea Equatoriale Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ashyigikiye mugenzi we w'inzibacyuho aho muri Gabon, General Brice Clotaire Oligui Nguema. Iyi nkuru igatangira ivuga ko mu gihe ayo matora yashyizwe mu kwezi kwa 4 uyu mwaka, General Oligui Nguema yakomeje kugenza make mu birebana no gutangaza kandidatire ye muri ayo matora, nubwo ababimusaba bakomeje kwiyongera ubutitsa. Jean Daniel, muri bo harimo abanyamahanga. Urugero n'urwa Perezida wa Guinea Equatoriale Obiang Nguema Mbasogo wahamagariye abanyagabon kurangwa n'ubushishozi maze bagashyigikira kandidatire y'umukuru w'igihugu cyabo Brice Clotaire Oligui Nguema muri ayo matora yo mu kwezi gutaha kwa 4. Xavera, ibi Obiang Nguema yabivugiye mu muhango wo kurahurira amashanyarazi igihugu cya Gabon baturanye hari ku itariki 22 z'ukwezi gushize kwa 2. Mbasogo yagize ati ndashaka kubwira abavandimwe banjye bo muri Gabon, ni mube abanyabwenge, niba mushaka ko byose bibagendekera neza, dore umuyobozi n'uyu wanyu, muve ku giti dore umuntu. Uyu muyobozi umaze imyaka 45 ku butegetsi bwa Guinea Equatoriale yakomeje avuga
avuga iki? Yakomeje agira ati ntimugatega amatwi abavuga bagamije kuvuga gusa, kubera ko abashaka guteza akaduruvayo ntabwo bari ku ruhande rwa Afurika. Uyu mukambwe w'imyaka 82 y'amavuko akaba no muri iki gihe ayoboye umuryango wa CEEAC uharanira ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika yo hagati. Ibi byose yabivugaga hari na mugenzi we General Brice Clotaire Oligui Nguema. Obiang Nguema yongeye kwibutsa abanyagabon ko ubutegetsi bwose buva ku Mana. Xavier ati ubundi se ni gute Imana yashyiraho umuyobozi abantu bamwe bagatangira kuvuga ko batamwemera? Murumva ari ibintu bisanzwe mwebwe? Nahanyureho kubifataho umwanzuro, nge nabagiraga inama gusa. Mu kumusubiza General Oligui Nguema yamushimiye byimazeyo inama zuje ubwenge ndetse n'inkunga atahwemye kubatera kuva aho muri Gabon hajyaho inzibacyuho ya gisirikare nyuma yo gukorera kudeta wari Perezida Ali Bongo Ondimba muri 2023. Xavier iyi nkuri kanzura yibutse iki Jean Daniel? Yibutsa ko ibikorwa byo kwiyamamaza bizatangira tariki 29 muri uku kwezi kwa gatatu twatangiye none bigeze mu ijoro ryo ku itariki ya 11 Mata, ubwo ni mu kwezi gutaha kwa kane. Kugeza ubu rero nta mukandida n'umwe uratangaza ku mugaragaro ko azahatana muri ayo matora. Gusa hari hatangiye kunugwanugwa uwitwa Alain Claude Bilibinze wabaye minisitiri w'intebe ku ngoma ya Ali Bongo Ondimba gutanga kandidature byatangiye ejo bundi ku wa kane i Libreville mu murwa mukuru wa Gabon. Kugeza uwo munsi w'ejo bundi ku wa kane Jean Daniel hari hakibazwa iki kibazo kigira ngo iki? General Oligui Nguema aziyamamaza cyangwa ntaziyamamaza? Aziyamamaza cyangwa ntaziyamamaza. Gusa nyuma byaje kumenyekana ko General Oligui Nguema azatanga kandidature y'ejo bundi ku wa mbere, umunsi uzaba uhuriranye n'isabukuru y'amavuko y'imyaka 50. Yavutse tariki 3 z'ukwezi kwa gatatu cyangwa se Werurwe mu 1975. Duhindure ingingo. Xavier, polisi ya Haiti yatakambiye umuryango mpuzamahanga isaba kurushaho kurengerwa nyuma y'urupfu rw'umupolisi wa Kenya wishwe n'abantu bitwaje intwaro. Uyu munyakenya yari mu butumwa mpuzamahanga bushyigikiwe n'umuryango w'abibumbye Loni, bukaba bugamije gufasha kugarura umutekano aho muri Haiti. Ni ubutumwa buyobowe n'igihugu cya Kenya cyaniyemeje koherezamo abapolisi 1000, ariko kuri ubu kikaba kimaze kujyanayo gusa ababarirwa muri 600. Ibinyamakuru n'itangazamakuru birimo Haiti Libre, The Independent, AP News, Le Monde, The East African n'ibindi bitandukanye byanditse ko ku wa mbere w'iki cyumweru haribwo Gary Jean Baptiste ukuriye ihuriro rya polisi muri Haiti yasabye guverinoma y'igihugu cye kubwira amahanga ko bakeneye ibikoresho bihagije ndetse n'ubundi bufasha bwa mikoro kugira ngo babashe guhangana bya nyabyo n'udutsiko tw'abagizi ba nabi bazwi nk'amagangi. Utu dutsiko tw'amagangi nitwo tugenzura 85% by'umurwa mukuru Port-au-Prince, yewe ngo tunakomeje kwagura uduce turi mu maboko yatwo. Reka tuve muri Haiti. Nyuma y'imyaka isaga 40 washinze kandi akanayobora ishyaka PKK riharanira inyungu z'abakiride bo muri Kurdistan, igice cyo kuri Turukiye, yahamagariye abayoboke be gushyira intwaro hasi. Ubusanzwe abakiride bari mu bihugu 4 ari byo Turukiye, Syria, Iran ndetse na Iraq. Uko byanditswe na La Croix, Le Monde, France 24, RFI, Telegraph, France Info, Le Figaro n'ibindi binyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru byo hirya no hino ku isi. Xavier, uwitwa Abdullah Öcalan niwe wasabye abarwanyi be kumanika amaboko, ubundi hagakurikiraho n'isenyuka ry'iryo shyaka ry'abakozi bo muri Kurdistan PKK ntirikomeze kubarirwa mu barwanyi ubutegetsi bwa Turukiya. Iki cyemezo kidasanzwe cyatangajwe ejo bundi ku wa kane binyuze mu ibaruwa yanditswe na nyir'ubwite Abdullah Öcalan, isomwa mu izina rye n'abadepite bo muri rindi ishyaka ryitwa Ademo ribogamiye ku bakiride, ariko ryo rikaba ryemewe n'amategeko. Abo badepite bari bamaze gusura uyu muyobozi akaba na fondateri wa PKK aho afungiwe muri gereza iherereye mu kirwa cya Imurali kiri mu nyanja nto ya Marmara. Abdullah Öcalan ahafungiwe guhera mu 1999. Xavier, ubutumwa bwe bwabaye inkuru nziza ku butegetsi bwa Perezida Recep Tayyip Erdogan kubera ko PKK yari maze imyaka 40 irwana intambara yahitanye ubuzima bw'ibihumbi byinshi by'abanyaturukiye. Mu ibaruwa ye yabanje gusomwa mu rurimi rw'igikurude nyuma igasomwa mu giturukiye. Abdullah Öcalan yasobanuye ko impamvu zatumye hashingwa uwo mutwe witwaje intwaro zitakiriho muri ibi bihe bya none. Yagize ati PKK yavutse mu kinyejana cya 20, ikinyejana cy'urugomo rukabije mu mateka y'isi. Aha harimo intambara ebyiri z'isi yose, amatwara atyaye ya gisosiyaliste, intambara y'ubutita, guhakana ukuri kw'abakiride no kubuza abantu ubwisanzure, cyane cyane ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo. Ngibyo ibyanditswe n'uyu mugabo Öcalan w'imyaka 75 y'amavuko, wongeyeho ko PKK yatakaje impamvu yo kubaho bityo iseswa ryayo rikaba ari ngombwa. Ati nta yindi kandi ntiyashobora
hashobora kubaho indi nzira uretse iya demokarasi. Turetse ya demokarasi hari hashize hafi umwaka umwe hari ibiganiro by'amahoro hagati y'uruhande rwe n'ubutegetsi bwa Perezida Recep Tayyip Erdogan umaze imyaka 22 ku butegetsi, akaba muri iki gihe hakeneye cyane ko ashyigikirwa n'abakurde kugira ngo abashe gukomeza gutegekana nyuma ya 2028. Mu bindi byanditswe, mu gihe hari byinshi mu bihugu byagaragaje impungenge bitewe n'ihagarikwa ry'inkunga y'amahanga yatangwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze mu kigega cyazo mpuzamahanga cy'iterambere USAID, guverinoma y'Ubuhinde yo irabyinira ku rukoma ivuga ko icyo cyemezo cyari cyaratinze kubera ko ngo USAID yabonwaga nk'ukwivanga kw'amahanga mu bukoloni bushya bwihishe. Ni inkuru ya RFI ariyo radio mpuzamahanga y'Abafaransa yanagarutswe ariko n'ibindi binyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru bitandukanye birimo Times of India, Global Times, France 24, New York Times na Daily Mail, aho ikomeza ivuga yuko Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarahiriye gusesa icyo kigega mu rwego rwo kurwanya isesagurwa ry'amafaranga ya leta ayoboye. Hashize rero icyumweru Trump yifashisha Ubuhinde kugira ngo asobanure ibikorwa bye byo gusigasira ingengo y'imari ntikomeze kunyanyagizwa aho yita ko atari ngombwa. Mu Buhinde bakaba bararakajwe cyane no kuba Trump yarabatanzeho urugero. Imbarutso ikaba iyihe? Imbarutso yabaye ubwo Donald Trump yinubiraga ko hari miliyoni 20 z'amadolari ya Amerika zitangwa na USAID kugira ngo zishyigikire amashyaka y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Buhinde. Trump yavuze yuko ayo mafaranga yafashije mu gutuma habaho abantu benshi bitabira amatora aho mu Buhinde, ariko nanone ngo agafasha cyane abatora bo ku ruhande ruhanganye na Minisitiri w'Intebe Narendra Modi. Ati kuki twatanga ayo mafaranga yose? Ndakeka ko bageragezaga gushaka gutora undi muntu utari mucuti wanjye Modi. Aha rero niho yashinje ubutegetsi bw'uwo yasimbuye Joe Biden kwivanga mu miyoborere y'Ubuhinde. Intambara yo muri Ukraine imaze imyaka 3 yashojwe n'Uburusiya ikomeje guhangayikisha abayobozi batandukanye biganjemo abo mu bihugu by'Uburayi, nkaho Minisitiri w'Intebe Keir Starmer w'Ubwongereza yateguye inama kuri Ukraine izabeje ku cyumweru nkuko byanditswe ku rubuga rwa RFI. Ariyo radio mpuzamahanga y'Abafaransa nyine ejo ibiro bya Minisitiri w'Intebe byatangaje ko iyi nama izaba igamije kwihutisha ibikorwa byabo kuri Ukraine no ku mutekano. RFI yakomeje yandika ko mu gitondo cyo kuri yo tariki ya 2 Werurwe nyine ejo ku cyumweru mu gitondo Keir Starmer azabanza kugirana inama kuri telefone n'abayobozi bo mu bihugu byo mu gace ka Baltic gaherereye mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'Uburayi. Ibyo bihugu ni Lithuania, Letonia na Estonia. Nyuma y'iyo nama nibwo Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza azakira Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Naho nyuma ya saa sita Jean-Daniel Bwana Starmer hazahuriza hamwe mu nama abayobozi b'ibihugu byinshi by'Uburayi birimo Ubufaransa, Ubudage, Denmark, Ubutaliyani, Turukiye ndetse n'abayobozi b'umuryango wa OTAN wo gutabarana mu bya gisirikare hamwe n'abakuriye umuryango umwe bw'Uburayi. Iyo nama y'i Londres kuri Ukraine ikaba ibaye nyuma y'aho Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron anyarukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki cyumweru kujya kugerageza kumvisha mugenzi we Donald Trump ngo adatererana abanyaburayi muri gahunda yo gushyigikira Ukraine muri iyo ntambara. Trump yavuze iki? Trump yavuze ko nta nkunga azongera guha Ukraine nkuko byari bimeze ku butegetsi bwa Joe Biden yasimbuye, ahubwo ngo arashaka ko Ukraine yishyura Leta Zunze Ubumwe za Amerika amafaranga agera kuri miliyari 500 z'amadolari ya Amerika yahawe n'ubwo butegetsi bwa Biden, kandi bigakorwa hasinywa hagati yayo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika amasezerano ku by'amabuye y'agaciro yo muri Ukraine nk'uburyo bwo kwishyura Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Zelensky yabanje kubyangira ariko birangira nta kundi yabigenza, bimwe by'urugiye kera ruhinyuza intwari Jean-Daniel. Abanyaburayi bakaba basaba Trump kudakoze isoni Ukraine ngo imanike amaboko nk'ikimenyetso cyo gutsindwa n'Uburusiya, kubera ko ngo uko byagenda kose byagira ingaruka zikomeye ku mutekano w'ibindi bice by'Uburayi. Ibi kandi birifuzwa mu gihe agashyuha ari kose mu mubano w'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri ubutegetsi bwa Donald Trump udahisha ko mugenzi w'Uburusiya Vladimir Putin ari inshuti ye magara kandi ikomeye. Akasavira reka twanzurire mu nkuru zidasanzwe. Turahera muri Colombia ahavugwa umugabo wafatanywe ikiyobyabwenge cya kokayine yagihishe mu misatsi y'imikorano ikoreshwa mu gisa nk'ingofero bashyira ku mutwe ukagira ngo ni imisatsi y'umuntu bakayita perike. Ubusanzwe iyi misatsi ya perike imenyerewe ku bagore baba bifuza kugaragara nk'abafite umusatsi mwinshi. Ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP bikavuga ko uyu mugabo w'imyaka 40 y'amavuko yafatiwe ku kibuga cy'indege cya Cartagena aho muri Colombia ashaka kurira indege yagombaga kumugeza Amsterdam mu Buholandi nk'uko byatangajwe na polisi ku wa 2 w'iki cyumweru. Muri iyo misatsi ya perike abashinzwe umutekano basanzemo udupfunyika twinshi twa kokayine ifite agaciro k'ibihumbi 15 by'amadolari y'amanyakanada, mbese hafi miliyoni 10
n'eshanu baze mu mafaranga y'u Rwanda Xavera ntabwo ari make ni akayabo. Ibyuma kabuhariwe bizwi nka skana cyangwa se skaneri no gusakisha intoki ku mubiri we nibyo byatumye uyu mugabo atahurwa ko muri iyo misatsi ya perike yari yapfuritsemo kokayine ipima garama zisaga 220 arizo zifite agaciro k'ayo mafaranga yose twavuze miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda. Aha amayera aragwira. Icyakora hari abagabo bajya bambara nyine izo perike ariko bakina za filime cyangwa se ibisa n'ibisetso bita komedi. Reka tunasoreze kuri iyi nkuru. Jondani abakora ubukwe ngo baragiye bitondera impano bahabwa ku munsi w'ubukwe. Muri Pakistan mu mujyi wa Lahore abageni batunguwe no gusanga mu mpano bahawe harimo icyana cy'intare Xavera. Nkuko byanditswe na La Presse, ibi byabaye mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize mu bukwe bw'uwitwa Rajab Buti umenyerewe cyane ku mbuga nkoranyambaga muri icyo gihugu gituwe na miliyoni 240. Ubu bukwe bwa Buti ngo bwari gufatwa nk'ubundi bwose ariko buza kurushaho kwamamara kubera iyo mpano y'icyana cya Rwabwiga ariyo ntare. Ngo ku mugoroba w'ubwo bukwe ubwo abantu babyiganaga mu kurushanwa gutanga impano ku bageni bita kado nyine nibwo byose byasambye. Umwe muri bo yagize gutya abayadukanye icyana cy'intare gifite amezi 2 agitangaho impano. Nyir'ubukwe Rajabu nawe byaramutunguye maze abikwirakwiza muri video yise ngo ikijondaniye yise akavagari k'impano, mbese une pluie de cadeau mu ndimi z'amahanga. Mu kanya nk'ako guhumbya iyo video yari imaze kurebwa n'abantu bagera muri miliyoni 10. Bwakeye polisi yateyemo nk'uko abo babivuga yageze ku muryango w'inzu y'abageni itwara umusore hamwe n'icyo cyana cy'intare bisabwe n'ikigo kirengera ibidukikije n'inyamaswa z'agasozi mu ntara ya Punjab ihana umupaka n'Ubuhinde. Ibyari ibyishimo byo kwinjira mu kwezi kwa buki byaje guhinduka ipfunwe ku bageni. Umusore umenyerewe kuri YouTube yategetswe gusaba imbabazi yabinyujije muri za video nyinshi ku muyoboro we wa YouTube akangurira abantu kudahohotera inyamaswa ngo bari kwishimisha. Nawe rero ngo ntigeze agorana kuko yahise yemera icyaha cyo gutunga inyamaswa y'agasozi nta burenganzira bifitiye. Rajab Buti agomba buri kwezi gutangaza video y'iminota 5 ivuga ku burenganzira bw'inyamaswa kandi akabikora mu gihe cy'umwaka umwe, mbese mu gihe cy'amezi 12 Xavera. Icyo ni igihano ntabwo ari ibyo kugira ngo yinjize amafaranga mu byumve neza. Icyo cyana cy'intare cyamukozeho mu bukwe bwe agihaweho impano ngo gishobora kuba cyari cyaguzwe nk'amayero 2500 tuyavunje mu manyarwanda twumve Jondani ni miliyoni zisaga 3 n'igice nyine mu mafaranga y'u Rwanda. Ngibyo byo rero mujya mwumva bita mu ndimi z'amahanga ngo cadeau empoisonné, tugenekereze mu kinyarwanda bishatse kuvuga ngo agapfunyika ka kabutindi. Ni agapfunyika n'ubundi ka kabutindi kamwe urenze urugo kakagaruka. Bageni rero murabe maso mu gihe cyo guhabwa impano hato hatagira ubabihiriza ukwezi kwa buki. Reka kandi ubwo tuvuze ubukwe tuboneraho kwifuriza mugenzi wacu Solange Umurerwa urushinganye kuri wa 6 na Donatien Ndayisaba. Tubifuriza iki Jondani? Tubifurize kuzagira urugo ruhire, urugo rugendwa. Babyare hungu nakobwa barerera u Rwanda. Nuko twanzuye ngewe na Nyirarukundo Xavera. Wari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. Mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao ciao.